mwanja cia muthenya ntugo ya 26 mweri wa 12 gitagara antu bathia na mbere kwa baikinagira ntugo ya kunenkaniria giewa na nkirigagira ntugo ya kunithiritwo yagirite kurakunda thiete na mbere uturaitha ori bitigire na gitio kinene bethero gikunmenyithagia mara twinamo muthenya wa emunde niyo rietwa yakwa bambitaga ni Faminas wa Kimathi. Tukiambiria ndeto cietu nati Biribo Kamanja ora emuntu wendi bwega netherete gukuma narantere sheruruma kiagoi antu bocio netherete akiwata ogeni antu baraba karaganara mitani baraba yekene ta komando na retherete bakireyane ana bothi gunku na ana baba bakina mbere kwa bagitariria mathina kathumba maraba thia na mbere kwa bayikurukagira kagitani kara abari na mathokoni kagi ontu baraba yetherete bakuga baingi bago ibethia na mbere kwa bakithara wawa na kuthukirwo wogu na antu batakumenya mathina mara baukurukira mukiri wa Nkonja no inashi Baunia na barabara ya tauni ya Mawa basita komando bakionania kinokio ntuko ya thionkore abarianirete na njemwe ya mukuru Biribo Ntomuyuri kuma ntura ya Luluma kiogo ya Ntobochwa Gembe South riraho mtu wende onanitie kinokiawe kinya ketha ndino tonga burone ne boitonga irankuona kinya mundene kambulira ndithitie nibyo muwaibare ri mulungu ondairi na ndiyange menya bakeyo December nateka ndabetani ndumaneri abo kinya na town kugire bandoka era mbeja wankabe ya mujie mwanka bamenyerie ndi beyira kinya bange kuma kinya nje mutindwa njeriko ntere cionde bakeya auko wata na bange bakeya kini kubarwerete muchere konieyire na ndewe mwe mukimo sabate na jibu na nyama ikarangi kabarite ni kaba mweba ukamata wabyo ni samba sio ndito bwara mutamando ya gigongo no to baba tewe ni rufa kwa na ni ko ito tatu baba ni samba sio nde mabani ya pia kwa baba ni makanda baba kada to irangire tu mwana bo bimonya bana mwibo bagamata na bagawerwa sana oriuma komando baba tongoretu ni mukaririte onza bet mugambi ni botaririe thinira bakilukira ta kumamanja kuringwa ni mpio na kinya kwa sebe korea oni bagilizete makomando ndesa maniogo na bari ya disiplingi laini mathina ya bangeto kitiera
makeri nontu bwa thina ya kimitambo na mbere kwekiumira kirugono ni ruru mbere tuthiete na mbere mu biashara kino TGK ora mu biashara munene thokoni nkobo netherete agita mwantu ba mawathe nkurukia magana mathatu na kurianira na mothigo nkukagitania kakagitani kara kinyatonguri bangi radio DMK kiogora betherete bakiriunga guntu mwanya mwanya ana kunenkanira thigo nkoino tanjira ya kuonaniria wendo kagitani gaka. Anatuitanga kwa hii celebration na ninasema ni asanti. Tunakuanga na sako the people living with disability Meru County. Ninaomba watu wajoin hiyo sako ili wainue maisha yao. Mheshimiwa Ruto, ile pesa yetu tulikuwa tunapatiwa ya walemavu na ya mayatima, aturudishie pesa yetu kwa sababu hiyo pesa ilipotea. Na hiyo pesa ndio tulikuwa tunasaidia nayo. Kila mmoja wetu ako na jukumu ya kuona aje kula Christmas peke yake, ili kila mmoja wetu akumbuke kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hivyo na ombi langu ni ya kwamba wakati wa msimu wa Christmas usikule peke yako, kula na wengine. Sio lazima mkule kuku mingi, sio lazima mzinje ndama au buzi. Hapana. Tunaomba wale watu wako Southiment yetu ama ward zetu ambaye Mungu amebariki kama Mr. Kenoti GK and the family, at least wale wamekula na wale watu wako na mashinda mbalimbali. These people have no other family, we are their family, so it's a grateful day, it's a honor for us. And I want to request people out there that these people are not bad people. They are people who did something wrong. They've been corrected. So when they come back to the society, please accept them. Because then if you keep them off and you keep them, they withdraw and they go back then to crime again. So kindly, they have a challenge when they come back to us. Naitwa Kiogora DMK MCA wa Bogeta West. Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo
kushirikiana na wafungwa wa Meru Prison kuwaletea Christmas. Si kusema kwamba wale watu wote wamefungwa hapa ni wale seme the hardcore criminals. Kuna wale watu pia wamefanya makosa madogo na wakikuwa corrected pia wanahitajika kurudi kwa society na kukua na watu wengine. Na katika ile hali ya utu ndio tunaomba pia watu kule nje waweze kuwaangazia na kuleta zile vitu ambazo walio nazo. Pia kizingatiwa kwamba kuna wale watoto uzaliwa kwa jela, wako kwa women's prison, kuna watoto wengi uzaliwa hapa na wamama pia walio na watoto wadogo wako hapa pia. Pia kuna wale watu wako na watoto wadogo ambao wako na zile nguo ambazo hawahitaji. Ukiwa na zile nguo nyumbani, kuna watoto wadogo hapa wa miezi mpaka miaka 4 hapo. So kama uko na nguo kama zile nyumbani pia unaweza leta hapa kwa jela na zitasaidia wale watoto wamezaliwa hapa. Kiathokera mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara araruthite gya kurianira na akari kiathia na mbere kwa kigaruka na gutuika ikiatho giciaca kagitakara kiraonekanire kana aronekanie kuina mbere kwa kiringira ndebe cia mwaka wa 2027 ara kinyakari bathie na mbere kwa bakimuromba gutira kuromba giti kio gavana akagitani gaka kumania na njara yake ya utethio na wendi bwega bora ethirite yakionia akari Tharaka ndagara wa iguna nawe nashia mambura mana nenterete mukothi Tharaka magukungwira thigongo mara mambwete kwithora makibanga ni mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara yangande kirende kiomba kwithora gitega mambura mama ciata cia gavana wa kaunti Tharaka Nithi mwaka wa 2027 kiomba kwithora kiwata mwangi kamuringera ciothe tukamutuma kaunti na tigo tugatereka timunyonde bado Tharaka tuinua sana kagita kakana tigo tucokie guoko bande wetu chuka yanenkerwa yero kuruta gwera bacokerwa kairi utie kurugamaka kairi pia tonda mutiara itinaku kaingo tuthiurukana wende pia rotunguka aga wakira muntu omba kwithirwa gitwa kirengoni akomba kwithirwa kigwata mbaru mujumbe uyu wa Tharaka Gitonga Murugara kwithirwa kirwira gitigika kagita gakinya na kumwendekithire kumugwata mbaru. Kiabu batikumia ni kwamba CDF last year kala sitaimurararo urare the best ndani ya Eastern Province ichinji uringira rupi uringira rupi mwega kwa maendeleo kwa mpigo simuita kwenda Tharaka ukura Tharaka kukugaru ibo kwenda mjaji Gitonga Murugara kora kwenda kwenda ibo kerie ndera kwenda botanuka mapema garuka na rantorani kwa kinyana rantorani cia kwani anyobia ni kwenda njinji kutikona njinji wa maendeleo kutikona warutete wera ndio moko ya kuringira njinji akwira mpakure ndinara murure wango kerega tudaga tukagerio tukachoka tugakirio nginaga Nkurugi ibombete kwithirwa bakithege tayari bombete kwithirwa bakiambirie kuringaria ngamatura na kwithirwa baituma nyanya kuwata mbaru na iyo kwerware ibaramberia ciaca mbere baramberia wira ciaca igiaga nutero nyora kathura tukamberia cingi ikutore na no tutonyoretie antu baira cai muno itwanywerere mara miaka 5 itwanywerere antu bara bangetũrigara miaka 10 wanatueta tugenyere tano tukona kana tukaomba twale baba twera mutionga baba kuwa kitu twambire ciaca mapema mara kera ura kuonde ukarameria mwaka umene na mbate mwaka mwango kalitaka kwa mtu ambirete mukethania sio mbaya maria mukadhi ya mwaka naraga kanga narachuka ubaga na tito kwenda this time nangayaga tune ere kiatho giki MC wa Nkondi Gitonga Githuka kiomba kwithirwa gikimbimbiri na rata yarumbite kwithirwa kiwa karugama kirigite ke mujumbe wa Tharaka mwaka wa 2027 na kinya wakendikire kuri no batu bakugwata mbaru mujumbe wa Tharaka gwitie nkathi kenda yomba kugua kio gutura na aturi ngi mukwerwa no tumari Tharaka to andu bana aturi turame no mwanka tu safari ni twendene tule mandu bamandu monde tuge turenda wikira mutu kenda tumetuma akara bwega na Tharaka ya akara bwega na Tharaka urumororo aliwaro na Tharaka na katoro ni data baina kutia na mutu na yamuru na ulole tia utugororo wote na umo na wale data
kiri rwari rura rutemete mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara mbakwitirwa kibya gutokire ngoni na butugende tugu achore betu karakera yetu ina ngombe na achore betu na bwa achore betu na tubara be chuka okonya baba changoi na achore betu atuba champandi na bara be bara atubari cyaro mu bambi na bamuyembe na babange tunali na bodugo okonya kanyani mukabamena na mukabaruma na atutubaruma na bobatira turume n'utuneshima riveri tuina leo Kiripotera Meru TV kumagechika mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi rietu indagara waiguna ebwega na kumania na riboti inu tukona kanya ga kunogoka utikathi kuraya itugucokera nyuma kagitagate kuraya tuthi na mbere kuthirikiria ndeto cia Meru TV thamwanja weru boma na bura kudaragira mtu wonde imibu kinyete ndigurune weru bubu ibwari ndigurune na rutatu rwandikirwe gukurukira we tugikurumwira weru bubu Meru TV na Dere FM itugukwendera bigongo yojuri weru bwa Jesu Kristo